Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. لشخلومي لقد زلبال تشيرو لقدنا ناشكي لتسامانك تشيريشب لقد زلبال نقطوسا لكابيتولو 32 versículo 30 toxsa li versículo 32 relihu éxodo jo naxtil kikulak lixpatzom liqawa Moisés chirisheb eblishtenamit xqabi chikanan chanrunak she usok nabale reheb eblitenamit sashkaba limak ke kamk oshi mil chikwinq taqili nashcheqe li versículo 30 salikutan junchik kishelak Moisés reheb litenamit makachinsh nimal limak shebanu anak kwan tintaqeq kuchikrikin liqaqwa marechan naqtishku yemak naqlaq Moisés kisutqik kwanqui liqaqwa kishiere eblitenamita in ahosh nimal limak sheshbanu sheshchi khunsh josep rikin or abanan usrakh naqtaku yebshmak kui utinka sach linkaba salihu tsibam ilhaban versículo 31 ut 32 la Moisés naubilru salisantilhu jun liquin likishbanu jun lik ángel linashkut lishbanu hom liqaqwa Jesús ari naqil liqawa Moisés chitsamank chirisheb eblishtenamit ut kishpatsre liqaqwa Dios naqtish sach retalil ishkaba salishu kui inkatish kuyebshmak litenamit relik chichanaq hana in jun banuhom linashkut likishbanu kui liqaqwa Jesús chiqish sach balep ruheb chishkhunileb li inka kerax khalbalish kausheb chirish lishmake eblike loqonin kreli pak bil diosa in la Moisés kishkut besinaq tsaqalsh ashtesyom rib rikin liqaqwa Dios chishbanun gilish ángel chitsaqal reru ut kishbanu kui reshra balep eblishtenamit lihu éxodo mokonashtieta jo naqtil kikwang chaqlaq Moisés arana ban lihu Deuteronomio nashtie sali capítulo 9 ut versículo 18 nakikwang chaq kaakal kutan ut kaakal qoqyin ut liatina in linaqataw sali versículo 31 usrakh naqta kuyeb shmak li yots aqal shkebal liqawa Moisés an naqtrach naqta keheq limak an sashben trach riqan kil shmak beblitenamit ut versículo 33 nashtienaq kuinqa isiq li retalil ishkaba salishu liqaqwa Dios Juli atin linaqatoq kui salihu Isaías 53:4 han kik amok rechish khunileb liqarailal han rakhli kirach shbanunki liqawa Moisés usali liqawa Moisés kishkiechi irib shbanunki lak angelain moko kikana bakta shbanaq angel runa qali ralal li Dios akui lita iqanre lishmak lakhmak arina qakeretal kho nimal tsaqal kishtoq liqaqwa Dios lishtzaq liqakulbal usalaq Moisés kishpatz shkambal lishmak lishtenamit sashben liqaqwa inga kishkana aban kishbanu rikin liralal rikin liqaqwa Jesús nabal siento chapchik chirishan li versículo 32 nashkut chiqu naqli kuyuk mak mokonaruta shbanunkil khunaqli kuin haqwi liqaqwa Dios linabanunkre liqaqwa Dios kishk'esa shben li alalbej haliqaqwa Jesús chishkhuni liqamak chishkhuni lishmak li ruchich'och utkaqwi chikaman taruq chikuyek limak riken lishchuam ut lishbanuhom liqawa Moisés kishk'ut besi babay chiqu lishk'ubam bil ángel chiq liqaqwa Dios re liqakolbal usta liqawa Moisés kishpatz shk'ambal lishmak britenamit ut liqaqwa Dios kishbanu abanan sashben li Dios alalbej liqaqwa Jesús naqkikam kchiruli cruz darina kut besik lishnimal shrahom liqaqwa Dios khonashche Juan 3:16 shbanaq khonaq kishrali ruchichoch kishtaqlachaq li ralali khunchribil renaq chishkhunil li tapa bangre quanq shchu amche khonelik mayk'atabiraj hana in li naraj shtawbal likwin likolbaib quanq choqqe anaqwan kaqwi ajelru naqtaqa k'ulubaj saliqachu'am liqaqwa Jesús jo laj kololqe bantiu shaykunaq shinakuchb'ini chiru li jun k'amokain nink'el junelik la b'uqb'al renaq tuakuchb'ini sa junchik liqak'angel